fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Bima obibia akwaba ede ebatuma GH esunyamisha mosedane da munya ebre eje edwate nsama yede ebebesomo ewe ye fidie kesi suna Ghana wahala dwumedie ena wani egusu a wo hwe na ebusuafo yesian wankasa wutiri ho ayeyiwo eyibone na emiko bi ni manka bi de na chese wanko bi kura ena eye na nsentem de chese enioma esore na yinim se papa ne saga ne de nketo etwa ede ewia enisa na so dane da Kwaku yese denti adada wo munya hia pene ne chesija no ayeden asomu a enisa na ate afa eye eso ni nyina eye na nsan yintem eye wono abo Kennedy Japan ne mfato ho ana ne nsem bi okoko kan ye ewo Kumase eye rally e koso na eno ema wo bo eye Tracey Boakye edin ma chese abaye yi hu mu asore ye ma ne kan ho ne akomtisi ne suo se de yenim no dada no ebebetena ase ekom ye twa ne ho ma chese de ebesi esi ye ewie ye na enumu no chese na dodo na expect sem eye abaya Tracey wombra na wo mebe pa cha wana se wono abo krampo ne hu be nya se ono nsusu no wo beba ababepa eye abaya no ayeden acho because panyi wodi ni de ma akwala na akwala nso di ni die eyeden ema wenti se wan fa ni die ama na ebeden wono nsusu edi ni die na monto ono ne pe e na wama eye Tracey di nanim etwitwi eye efom na ebusafo na nkenim sesese nka wo mo die ne de nka to ye twedie anka enua enesa na nsusu na enche ye bia e na abaya bi ba abonti achese wono nsusu edi betu edwa ese wono de wo ben eye Tracey Boakye wo ye close eye relative achese obetimi achirem emu ama ye hunu eye akwada enhira eye ne papa awodi etu edwa ese eye CEO for eye Adonko and Angel Broadcasting Network eye Dr. Kwaku Oteng wonu emum ene eye enhira anane last born ne papa achese wono ene ye eja wo ho edema eye akwada na nsem we beto dwa na ebinum si ene na papa yi nsoso ebo eye Tracey echi ne ebo papa ne gise papa yi na wo ne nche ye bi epiaje bi enim so woni na ja wari o so nda so ne wo ho lenda woni ne wo ye nsoso eno nsoso ye te wo nsem achese enim so wo tu nkrofo ma wo mkoto wo bedi ni nyina ye hu ye ama sesei wo san nsoso ene eye Tracey asa wo bi ene na papa we ya renga na ebinum nso echem se adabi abaya na nso ne ho ye ne de se wonim se papa yi wo eye yere nom na ni nyina mu wasa kwako bie wonam 3 city se yensa ne wonna na sa wa branch se papa yi wonya na adwa na se won po se wo ba be wana na te sa abaya no wono ena ne ho eye ne de enti yenja no masa enioma we nyina enye den enkoso e wo na brabom na se de abaya ne tietie eye Rumours a ekoso ne se de nkrofo eka eye ense na wa ma bonten no wa ma mekasa na che se ensem no enye wono na efa ne ho because o se wono wo ba bonten ana ne ho asemba no obi be ka bi na wa nka bi ana che se nye news ntina che se wo so won ka bi na wonya news na che se wontimi emfa trend ne no e na ye nua bayi ede etu edwa wo kire mu se enti che se ye ntimi entina se endwen se ebia Dr. Kwaku Oteng wa ya ade ne modern bo a wo bo wo man yi mu se de wo bo amen krofo ntimi anya adwuma ye hwe Angel ene ye ne Adonko ne de keka wo adwuma bia wa bie ne won kro ne ba anka no krampo ye ngina so mfa mpo papa no aye den abaso se wa ya ade ene de keka ho nanso so ye timitina se ya adwen se nipa no de ye mbo na baso de waye ya papa ne de ye nka na mum ne mfonso a kakra bia obeyere no ene ebegina so ede agu eye nipa no animu ase de a ene na Ghana ye ntimi enko ye nim na nya de nso se ye betimi akọ eye enkan se de ye hwehwe a wo chise wo kire ma enti bibie ni wo no ma ye betimi de aka kire papa se papa ya de dan se ye betane hye eye ni image se wo no emum ene eye papa na chese wo ye eye Tracey Boakye the last born no eba no na chese wo chirima papa no crampo na ye papa Dr. Kwaku Oteng bra na wonyem Tracey ni nsem no bra na wonyem no kra na papa no wonim na mpo ababa be ye eye the father of the child
ye Dr. Oteng when hu ne da empo so wanyim do hu ya ne se wo ye de wa fa ye funti na papa no wanim enti eba ne sen e no no e na bebe ye responsible for the child no enti Ghana for enjoy de wo mo e ka no na mum ye nhwe ne ye mpo papa no aba so e wo ne nyoma wo ye no e ho na numum e na betimi aye den abone ye nya se ye ka ne nsem no e fa na say no de atu ejosem. The business mogul didn't even know I was pregnant. Talk of more being the one responsible for the pregnancy. So you people, can't you sit down and praise Dr. Kwaku Oteng for reducing unemployment in the country than rather tagging him to my daughter when he knows nothing about it? Those who are behind this new development have achieved nothing in life, because if they have achieved what he has achieved, they wouldn't have wasted time talking about what he is doing or no so edia wodin e ba ya wo twemu say ke betimi atena say ni adwen de papa ya ye ni mpunto wa ye de abo meyi ama ni o betimi akoso akanu mo be ye better sense ye betena ho say ye ka eye ne ho ensem na e fa ba bi no na che say wo hwe eye ni aba ne nsem o kana na ye be ka say aba e wo ba bi because Ghana hanum obi eye ade a che say ye si de ofurudua pa ene ye de ye piano na so Ghana ha de obi furudua pa nya de si piano da na mo ye hwe say ni pepe mane afa eduano ho na chese eduano kwan da ho krampo na se ne branch no baby no obekwa akofre be bu na hwefo ma enu mom ne ye hwe engina so ka se oh wenti we hunu se edua yi nko betimi afa me wan so okofa branch ne so na enu de egina ho ne ye twa edibo nipa no by time no wo furu dua na ka chese wo se nkie mpia ne ka se oh wo ya ade wo yese enu de ye hwe enye na no ne mfunso ne sinto se de obi awo ne nanso no enu ene egina so edi eye nipa no enya ema nipa no kwampo wonu ne ho se wo ye de wo ye bibi e wo manu na se ye de sanso so etena wo manu a na chese enye ne kwan so a eno no na so Tracey dane da wo bi anka se ye brabonten ebebe kasa na so se wo ba na oni se ensem enkofo beka eye wachi ensem enkofo beka be hye wo bufuom na wo mpeso wo bi abetag wo bi papa se eye wo ba ne e papa dia ene fa wukunu no a wo ne wo ye no so din bebe to abonten anie wo pano twa no wo bi ampani baby emfe na se dane da moma ye fa eye nkrofo kunu no enkrofo mpanifo enkrofo nananom enkrofo ma na dane da ye de wo mo tag wo mo na ye gu wani mu ase da ba ko anase chese wa de ba ko wa dia chese di ensem aba dane da na chese wo ma enkrofo eho ekwam dane dana wo ma enkrofo ensem e ba foforo e bia na nipa no po animonyam ano wo na wunti obaba ba hwere eye sa animonyam no enti won so no dodo na hu ne se wo ba tete wonsem so na wa bodin na wa mo bia hu wo ba no papa eno ebetimi aboase de be ya yenkon tagi eye wo bia na Ghana so ye nhwe ne ye hu se obi ya de pa ye bebo na ba so sense ade boni mom e na dan da ye promo eti e wo ye mayi emu abusuya se de ye nua be ya be reply ye Rumours a ekoso for the alleged ye Dr. Kwaku Oteng so no e na ye the father of ye ne last born then I also so work can e fa ho fabram e wo too much GH comment section like your videos na share all the social media platforms so follow ya where IG page atoma GH_media ede ekresi kapa that's the name yebasaneshia too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo da mufu a hey omo sports and as entertainment hey omo da mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH, mo ye too much. Na me so me ye am fire. Yo. Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God in ye the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo amowi asafa na ina me recommend emamo too much GH kra the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene
bɔne paa ne kase ye pe wo wiase ya asɔnden asɔnden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomode ne behwe too much GH behwe ne subscribe bomode o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na